Whamalo atu taito leo na sai ia, whatalo whatfo le tapo inga la tunu, ule nei tula o le uli telefon mo lo whafonga mai tala tumoa. Whamoe tangata whapitoa utu spesiali tula whanu te whainga whapolonga e langa ngwina e whaipule. Te tala e o Sicilio leo Pasifika le no whanga e Australia mo fsosani inga luenga whaleo i le itulangi. Talonga, o reo le pele ki fitua tamata e New Zealand o whaumalo i tauia le lakapi a New Zealand. Whawhaia e whalau telino nei tala. O se maenga tangata te i whainga whapolonga tu e whapitoa i tula whono. Wala tu spesiali se tula whono te i whainga whapolonga mo New Zealand. E se whamoemoenga e langolangoina e whaipule. O whamaninonga o whainga whapolonga whaona pone po le modern slavery. Ua kawai whainga whavalea e po le whaamalo sia e whainga ruenga leipa, whapolonga ina o te maiti e whainga ruenga, whainga ruenga o tangata te tongi e talafu mare whila o ia whalilolilo o tangata ola. O le atu la whono o fuafoina, o le amo mia i kampania sa ilia e silia ma le 5 miliona tala i ala tu tupe maua. E lipo tia ia ni lama tianga e iai nei whainga whapolonga i antanga te whainga ruenga ma whaalapuru tonga mga pania la tu te ngaru le whatas. O le asona nafi sa whaamatu inai, le atu la whono o iloai o le whaafito aia o le pela o ia whaalilolilo tangatola. For combating trafficking in persons and modern day forms of slavery bill, ele kulupo le modern slavery and trafficking expert practitioners group, ia po le MSTEP. O le kulupo tanga te whaapitoa, e au fia i le li loia i tula whono, ma whainga whaatun tonu Jacob Berry, le tamata te iulo si o mianga, ma ta upulau tele, ma pulenga, le wharitupele ANC, Rebecca King, ma le tamata te iulo le vanga longolanga, mo whaamastonga tonu, at whaalabru tonga le lolanga, le World Vision, Rebecca Armstrong. E whaamatalat, te sia sa whaaria e le kulupo. O le atu la whono tau whaofi, ua ofo inai se whaavao ngā ruenga mai ai whaalelea atili ai. E whaamalo si o tu la whono, pui a tangatai a awhiai, ma whaavaina mana o ngoli poti e whaia mō company. Ina ia ma whaiona lato whaailoa ai nei whaatinonga e whaatalatala noa, ma tu ui ki tia whainga whaapolonga whaona pō nei, e whaatinonga lato company, ma lato ma tangata whainga ruenga, ma isi company ngā rulu whaatasing, Ariai Armstrong, e la tō te tonu o le tūla whono o le apsto study ai e whaatala noa nisi o whawhitauli o whainga whapolonga whaona pone i New Zealand. Ai mai se le tō latu i ngā luenga kampani le tunu ile te lope. O le tūla whono tau whaofi e toi whaatula i mai le tūla whono o whete e na i ai wailoai o le tae tolu i po le 3 strikes. Leo le aba ia se tangata e whaona so le tūla whono i le oko meti lama le whasalaini e whasalanga whaapari pui. E au noa ma se palola, ua pāsia nele whaitaunga na loa. O le atu la whono a le Sentencing Reinstating 3 Strikes Amendment Bill, ta au fiai le maanga o tu la whono sa whai, e pe la whono inga whananati le pārmene le pōna pō. Ta pāsia le whaitaunga na loa, le longa ngoina e ona suma le valu lima suma le whapalota, i whai pule pātia le National Act ma le New Zealand First, sa pālo talangolango, ai o whai pule le Labour Greens ma le te pāti Maori, tata te. Ona whaame whaase atu ai lere ko mitwhiria ma whaawa waite i au riele vai luanga o le pōra pō. Ma whaata ati ai le sui o le whonga whitala i le mata Greg O'Connor ina ua whaamuta lia le tau awhia ngā repār menen. O le atu la whono sa solo i ar whai ngā mālo talu ai le leipa i le luafe ma le lufurulua. O le whaaliunga fau o le atu la whono le whai ngā mālo so whaatasi. O le noa noma wai leo le tu la whono i le tuuma i lalo le whaatula ngā nei qualify ai te whaatalanga mo le tā mua po le first strike, ma le lusi wha masina ele pare pui ele se punu male lua masina. O le tā mua po le first stroke lea, o le ana o se la ptainga, e pio na whaari ai ele tamaitai ministaro lango wha masnonga Nicole McKee o le act i le leitio ni sila. Ai o le tā whaalua po le second strike, o le winga, o le ale se palola, ma le tā whaatolu o le ale tuli loa se whaasalanga wha pare pui o se tangata e unoa, ma le tutala i tua i lalo le palola. O le tama i ai le tāleino le whaitala malia po le stand-up comedian that James Nokise o e tālstia. O lana manu malo i le tau e le top price. E whaaloto tele ina le to o tele o tangata Pacific kai au sia. O a lava mea lato te nau i ai e fia au sia. O le tau i wha le tau sangaro na tolu o le top price. E tau a oina le wha tuanga o tala malia i sila po New Zealand Comedy Trust.
e alo ia na ma ia tanga te to tasi e tu leia ia pa puni ma fa no nga te wala tu ia la tu nga luenga ma taleni ta fa dia ino kise ta tel no ia no wo ma tanga ta ma mai pastika ma fa ilo la to fia ile ave ma wo tanga pastika tau ile tau ma wo ia talo si ai ole ave le ma fa lo telise pa ia le taleni o fa tala mani ilu mo tanga ta ono kise o sa mo Wales no tupanga o ia talo sia ia to te leo tanga te lenga te ina vere taleni o fai tala mari ma taleni ai fa pena taleni pe o tu stala o le tau ia mana tuai le masanga tama tai fai tala mari kiwi o iloa ia top twins e pe ona sa mo tilo ia no kisi o fa fia tu sao a onga lua ilu mo le no fanga Eastfield Kelton a ia teia o le mau o le ava no e feiro ia i le masanga tama tai kiwi laulo tele o siliatu le fa amariaine fa mariaina na ilo le fa ai longa tupe e spulma le mafe tala ma ile fa tu tuanga o visi sile le Pacifica salo iona la tu talaina ile ofista au tu ma le no fuanga fa inga mo sto sanita pena pena nga longa fa le Australia e langa longa ia tu no i te mo vesi fa lo te fale fa la vlave fa le natura ma sounding au tu ile vai sanai o le porkalame mo le nga le Pacifica le Pacific Policing Initiative for PPI na fola folaina le fa nga yo ina le superman fitu masina ya luna mali lia o visu silo leo le lua fa male lu tolu e mana onga mo le fa va ina se va nga fa pene fa va malo e le fa sala 1 miliona tala o fa te penga Australia o le por kalame por PPI o fa te unuina o loka mawina e Australia mana tinu fa pa anga ye fa te utavanga o fa nga fa por kiki fa va malo ile tulangi masaina e au fiai ma vai nga tau pui nga fa fita manga nga fa leo mo tau sil file mu o vevesi ainga la Solomona ma fa tu vevesi pa poni kini sale le mai o le fa tu plai o le afia ia fia nga swing o le tau ma di telino soli tu la fono fa va malo ma le malu pui o le tulanga maulu nga fa va malo mo leo le Pacifica wa ave ma ki au tu e uli nai le tau fainga o le sauninga le vaso de Brisbane tavi ia erkom sino leo pa poni kini David Manning ia le fatu penga o le PPI o se investimenti lea e le whaia mua i le tulangi. Paria Manning, e le ese talo sanga mo ngā runga wha leo o le kulupuranga langa o le Pasifika o mana o mia mai le te minei e moto o le Pasifika. O le whea ngai ngā le pui ngā wha leo sa wha lilo na saini e saina male a Solomona e le rafma le rupururua. Tā mua afuai o na la ngani a tungulunga i Washington e Amerika ma Canberra e Australia. O le isi moto le Pasifika e au fiei tonga sa mo ma Kiribati. E iai foi ala to feu ia inga fa pui nga fa leo masaina mo leo foi nai fa te inga ma me fa inga ruenga o le minsta leo sa mo le fau Harry Schuster la ia for nai le solu ne vai asto le tele malo sa mo i le te wa fianga no na tolu le PPI i le no fuanga o i loai o le no fuanga o le fast City Police Center of Excellence e fa pito ia walo se suenga fa scientists o le tula fono fa te ma papo ni kini ma fitting ta fa dia ia le fau o le PPI o le fa nga ina le no fuanga o onga mo le loi sa mo le Police Academy ta fa sia sina ma te talaina ia uni ma ia ta wai ele mana na o sa mo fa nga ina na ila to le no fuanga ai te tala mo fa nga ina le tulangi o le Pasifika e ta longa o le ola kapita to fito te mai ta ele Blackburn 7 ta fa malo i tau i sa manu malo i sa unga mo tau ele la kapia ni sila le po ele manu malo ele tau ele au ta alo ia ma tama tangata alo te totasi o le tama ta i luas puto sanga ia Georgia Mila sa manu malo ele tau ele tene ta alo le tau sanga male Blackburn 7 ta pine au ele ta alo ngano limpeka sa mara ia ele manu malo ele tau ele au ta alo le tau sanga o Mila o le na lua le ia tangata piro te lavo o manu malo ele tau ele tangata alo le piro tau sanga i le tau puto sanga o le tala anga o le fa mo o chona lomu le ulai tangata ta alo ka pita le vo ta mo manu malo ile taui ili nai vai aso talo no mai no manu malo ile taui ile tamata alo wa ile tu sanga le ka pia le rolangi le World Rugby Breakthrough Player of the Year o wale seteti sa mara ia le mount inon ta alo le pia le tamata alo le All Blacks o le nei tu sanga o isio taui ven kota sa manu malo ile taui ile faya o le tu sanga o la kapia ni sila ina wo te ia le Auckland Blues ile manu malo Champino supala kapia Pasifika o le tamata ia Caitlin Vaha Kolo sa mo ina le tau ile tene ta alo le tau sanga o la kapia tamata ni sila Oscar Instituto ta ia mo le tau ile tamata alo i awali o le Poia Tara Lomet
solo mari tau le tangata alo Maori o le tau sanga, Dylan Kaulia, Maori le tau le tangata alo le kapite to fitu. O le union tangata alo soka fa professor Australia, wala to fight to inga le tau wio Saudi Arabia le tari malo ai le tamara sanga o ripo le rangi le stoko le ruafe mare le futolu, le ruafe mare tos tolu. Wala to fali ai o le lamatianga lea o ai ar tau o tangata o fapipi ai le tamara sanga. A o la to fisilingi ina le leo le FIFA. E vao ia ia fianga mai le ali mai. Sa tau ia sui o le FIFA ia lea tamara sanga le rolangi ia Saudi Arabia le stofi. O nei na o le paua ilo le tunu sa te wofo e ten malo. O le puno le fa professor le soka Australia, Bal Bush, ia whalia. E tau o tele mo le soka le rolangi, o na tapa ina se tali mai le FIFA, mo le whaiunga. E se whaamatalanga te susia sa e-maili e le vanga o tala le Reuters, i tau ai. O le lamati o le tau o tele o aiara tau o tangata le sootanga i le tamarisanga o lo matua i le lei o na whaamaumawina. O ia tauai o le tamawina o aia e tari maloa i lea tamarisanga pirusino na mata ina ia Saudi Arabia ma le FIFA, e au na whaamautino ina. O aia ra tau o tangata i si umai awa i lea tamarisanga mo ripo le rangi o le ruafe ma tosu wha, ia tau sia ma malu pui puia. E le mawane se tali mai le ofisa fsota inga na whainga maloa Saudi Arabia ma le FIFA, ina wa tamarisanga i le Reuters mo se tali. O lo te ena Saudi Arabia ia tua inga o sa wanga ia tau tangata ma latu whari ai. O lo latu pui pui o lo latu o tunua te o latu ena tu la fono. Le whai unga le FIFA o ta ina iai whai tionga mai ni tua inga ia o fi ai makulupo o tangata whai ngā luanga mai atunui whafo. O lo ngā ruru e Saudi Arabia, Union whai tau inga, ia ma aulangolango mo i tu pao tangata kei. E pia na popole e winga i wha maumaunga. Sa wanga ia inga sa wale ia tau tangata i lea tunu. O Justin Taffa o le atu kilo neto e te lule pa wai o le UFC tol te silua i sine Australia ia February i le fita winga ma le tamafodi ta amarasanga le UFC Italian e Syria Brazil. O le fusuanga o mautinoa o le afa fia inai la umatamata o no le tolua e tau fai umia o male power toi ma le telo manu malo e maua i tuioti. O tawhai tolu i nei sa i saini ai se whaupoponga ona na whenga ma UFC e pia ona whetoi li tau sanga nei ona stafte iai ma manua. Tala nal na yaso maotang ta umalenga fia so i fuia.